Zubidubidu, where are you? Tak habis-habis lah duk Zubidu. Hari tu siapa lah duk troll lah. Tengok sekarang, tengok gambar kat belakang tu. Tu siapa tu? Masyam Zubimendi sign lah. Nak share dengan Arsenal dah lah. Aku pun tak tahu berapa kali nak buat video ni. Mula-mula sign dengan Arsenal. Lepas tu sign dengan Real Madrid. Patah balik ke Arsenal. Rupanya yang dia pusing-pusing tu, dia roundabout ya. Dia pusing-pusing roundabout, dia keluar simpang Arsenal. Bukan simpang Real Madrid. Siapa yang duk gelak tu, mai balik. Haters, come comment talk to me. Para haters, come komen kat bawah. Mana Zubimendi. Hantar masa gagal saya ingat Arsenal dia bergelak lah. Kata tu lah pisang bubuh 2 kali lah. Dah buat kat Liverpool lah apa semua. Lepas tu bila sign dia kata apa? Bagus sangat kau Zubimendi ni. Bagus sangat. Okay, aku tak tahu lah nak kata Zubimendi bagus sangat ke apa. Aku rasa kalau nombor 1 best CDM sekarang Rodri. Tapi hang boleh ke beli Rodri? And then siapa saja CDM yang available dalam market? Tak ada, susah nak cari. Sebab hang cuba tengok Liverpool lah. Musim lepas nak cari CDM, nak Rodri sahaja. Tak jumpa, lain-lain convert Gravenberch. Sampai sekarang tak ada rumah nak cari backup CDM. Nak Zubimendi saja, bukan Rodri. Sorry. Not Zubimendi sahaja. So Arsenal dapat player yang highly coveted dalam market, the best available dalam market. Aku sangat bersyukur lah. Tapi sebelum kita dig dive further, jangan lupa untuk subscribe channel Bias Gunners. Terima kasih kepada siapa yang subscribe video sebelum ni. Kita dah sebelah K. Mantap. Tapi baru 11 subscribe lah sampai 15 ke 20 ke. Kami masih greedy. Kami nak 15. Kami masih aku nak tengok video hari tu like berapa kan kita suruh like hari tu. 1000 bulan. Video like hari tu 1269. Okay. So boleh. Target hari ni potong sampai. Target hari ni potong like itulah 1269. Video hari tu view 11k kan, hampir 11k lebih. Maknanya 10% saja yang like. So kepada siapa yang tengok video ni, jangan lupa subscribe. Tekanlah butang like sekali. Like tu percuma, jangan sampai aku charge. Kalau aku charge sekali, like tak boleh, subscribe tak boleh. And so pecah rekod like yang itu lah. Okay, Zubimendi ke Arsenal, dengar perkabaran lah. Hujung-hujung minggu lepas, Khamis Jumaat macam tu, dia dah sampai ke London dan berada di Arsenal headquarters which is London Colney. Yang ni the top 2 big journalist dah announce, si David Ornstein dengan Tap-in Merson Fabrizio Romano lah. Dua kata dia Tap-in Fabrizio kata Ornstein kata apa, dia escorted by tapi basically dia dah sampai ke London Colney. Tapi medical tu tak tahu ke tak. Cuma dia sampai London Colney sekarang adalah untuk jumpa-jumpa staff, sembang-sembang dengan Arteta, sembang-sembang dengan Berta, and basically formality je lah apa semua tu. And aku rasa by the time opening Julai ni dia akan jadi player Arsenal lah. Dia akan main pre-season Arsenal apa semua. So Zubimendi kita cakap banyak kali is very good signing untuk kita. Kita cuma sekarang ni tiba-tiba leceh sikit sebab ada masalah dengan Partey apa semua lah. Tapi Zubimendi ni aku dah baca komen orang nak kata dia ni apalah jugador duk hype sangat. Zubimendi ni biasa je pun dia. Okay, fine. Dia memang biasa. Aku tak kata pun dia akan score goals, sebab aku tahu setengah orang ni hanya tengok GA saja, goal saja, assist saja. Brother, dia defensive midfielder kan. Dia ni memang bukan takkan score goal, takkan buat. Dia ni in fact takkan buat tackle banyak pun. Cuma apa yang orang suka dekat dia ni adalah tempo control dia. Tempo control dia and macam mana dia beat line of defense kan. Dia boleh turn bola tu. And bila kalau orang press dia boleh turn and keluar daripada pressing tu. Yang tu orang score kat dia. So aku rasa Zubimendi ni is going forward akan jadi first team Arsenal lah dekat nombor 6 tu. And Rice akan jatuh kat nombor 8. Ada yang kata Zubimendi akan jatuh akan main kat nombor 8 lah. Apa aku pelik-pelik lah kan. Aku nak ke Rice main kat nombor 6 instead of Thomas Partey. Masa aku meluat Thomas Partey tu sebab dia duduk hijau Tapi sekarang ni macam mainstay memang Rice akan main nombor 8. Zubimendi akan main nombor 6, no doubt sebab tu. And kita akan cari seorang lagi berganti lah. So aku bukanlah aku nak hype Zubimendi, tapi aku tahu situasi dekat Arsenal ni
sangat-sangat delicate lah dengan situasi Partey. Sebab kalau musim lepas pun, sebelum musim lepas start, semua orang kata Partey habis kontrak hang belah. Memang tak sign lah. Memang tak sign lah. So melihatkan pada situasi tu, kok mana pun hang kena cari seorang CDM masuk. Sebab masa tu takkan nak harap kat Jorginho. So cari, ada seorang saja CDM yang available dalam market dengan risk cross, harga cantik apa semua. Zubimendi lah. Dia pun Liverpool berminat. So maknanya player ni memang betul-betul top level. Bukan aku nak hype dia, tapi aku lebih kepada aku nak protection kepada Arsenal lah. Sebab aku tak mahu kita berada dalam situasi desperate. Kita berada dalam situasi desperate untuk mencari number 6. Mungkin orang kata tak ada desperate, Declan Rice ada. Declan Rice boleh number 6. Ya, Arteta nampak Declan Rice tu sebagai future number 8 lah. Sebab Arteta kata you can score more. Hang boleh assist more, hang can score more. Memang betul dia boleh main number 6. Kemungkinannya Arteta consider ke apa. Kalau kita tak sign Zubimendi, Rice main Partey belah, Rice main number 6, Arteta cari number 8. Reindeer dah masuk City. Kalau nak beli, siapa number 8 yang nak beli sekarang? Pun payah juga. So Arsenal dapat Mikel Merino dah. Bukanlah aku nak kata dia first team untuk Arsenal, tapi dia kalau rotate tu level Arsenal tak turun untuk number 8. So Rice ada. So aku happy sign Zubimendi. Dan dengan kata dia sampai ke headquarters apa semua, dan aku rasa hang sampai ke headquarters tu tak ada lah buat bodoh kan. Aku rasa bodoh-bodoh pun hang sign contract, sign legal and formalities document. And aku rasa tim media Arsenal pun akan tak gambar lah apa semua, hantarlah buat video announce apa semua. Sebab dia baru lepas menang dengan Spain lah tournament tu, UEFA Nations League. Lepas tu ni dia cut short holiday dia sikit, dia mai dan dia tengah gambar, sign kontrak apa semua supaya dia boleh continue holiday dia. Dan aku rasa 1 Julai ke ataupun first week of July Arsenal akan pergi ke Marbella, Spain dulu untuk pre-season. Kepada pre-season supaya nanti bila pre-season Arsenal tak Arsenal tak penat lah. Arsenal tak penat. So dia dah settle tak gambar lah apa semua, tapi benda-benda ni semua tak release lagi. Benda ni semua akan release aku rasa 1 Julai lah. Masa Sociedad kata mereka nak benda legalities, announcement, financial deal semua complete 1 Julai untuk reflect dalam next year punya accounting records Sociedad. So aku happy untuk signing ni, tapi dalam happy pun ada kesedihan jugalah sebab seperti Partey aku tak tahu apa update dia. Kalau based on latest update minggu lepas, negotiation very slow lah. Kalau negotiation very slow, kemungkinan dia akan tinggal kat Arsenal sebab kontrak dia sampai 30 Jun sahaja. So tak ada apa-apa update lagi. Agent dia pun dah shop around. Apa update aku baca dekat news, gaji dia sekarang 200k per week. Masa dia sign daripada Atletico, dia nak increase gaji, tapi Arsenal tak mau. Arsenal offer new variables lah. Mungkin gaji naik sikit ataupun tak naik, tapi different structure. Kalau main banyak, boleh dapat gaji banyak dan sebagainya. So apa pendapat hang pasal situasi Thomas Partey? Aku stress sikit dengan dia. Sebab tambah pula aku nampak dia interview dengan apa? Aku tak tahu tu agent dia ke? Bukan agent dia, kan, dia ada jurnalis aku kan. Tapi dia buat interview tu aku tengok sneak peek je dekat Twitter kan. Tapi basically dia cakap dia pasal transfer dia dengan Arsenal lah. Basically dia sepatutnya dia join Arsenal pada tahun 2018. Dia join Arsenal 2020 tapi sepatutnya dia join 2018 sebabnya dia ingat dia join Arsenal tu sebab dia lepas dia Atletico kalahkan Arsenal ke kat Europa League kan. Yang first leg dia pun kena kad merah. Partey main back kanan. Tu masih ada Wenger kan. Tu masih ada Wenger. So Wenger minat dia lagi daripada zaman tu lah nak kira. So masa tu tapi lain kali dia extend juga dengan Atletico Madrid, tapi pada tahun 2020 dia pindah ke Arsenal sebab masa kontrak extension dia bincang dengan Atletico Madrid tu fell through sebab presiden Atletico Madrid tak mau banyak 10% commission kepada dia punya agent lah. So disebabkan tu dia pindah ke Arsenal. Macam tu lah cerita dia. And kita tahu dia ni player yang bagus. Dia ni dekat dia masuk Arsenal memang dia improve Arsenal banyak kan. Masa tu kita dah sembang pasal spine Arsenal tak ada spine masa tu. Sekarang ni dah ada spine lah bila dia dah masuk itu. Tapi masa first season tu dia main half of the season basically, lepas tu dia injured kan.
Dia injured, okay fine. Orang kata next season mungkin dia boleh main. Dia main lagi half a season, dia injured kan. Lepas tu third year bila Arsenal sign Declan Rice, Arsenal nak letak double pivot between Thomas Partey dengan Declan Rice masa tu, dia injured. Dia injured awal Sebab season. boy ingat musim lepas. Sebab apa? Dia sepak bola tu. Baby yang baby announce apa orang panggil? Baby gender reveal. Gender reveal dia pergi sepak bola tu injured. Parai betul lah aku kan. So dia injured. Sekali lagi main 4 season, tiba-tiba miraculously dia main full season. Kan? Final contract dia nak main full season. Aku masa tu memang aku tak mau dia dah, tapi lepas dia main bagus final season tu, aku nak lah at least dia stay 2 season lagi. Dia at least Arsenal bagi kontrak extension 2 tahun apa semua tu lah. Tapi apa yang aku tak puas hati adalah bila dia cakap dia macam dia layak lah apa untuk harga-harga gaji selama tahun ni sebab dia basically sebab dia perform season ni. Tapi bagi aku bila hang 3 season hang tak boleh available, 1 season available, kalau Arsenal nak bagi gaji, nak bagi kontrak apa pun hang terima je lah. And aku sini aku rasa agent dia problem sikit lah. Sebab channel pun agent dia pun dia nak commission daripada gaji Thomas Partey, dia nak commission daripada Arsenal untuk pastikan Partey stay lah. So dia shop around lah. So mana dekat agent dia ni, dia shop around lah kat mana yang dia boleh dapat the most value dekat Thomas Partey basically kan. So menyebabkan sini adalah 2-3 suitors yang minat dengan dia, yang kita tahu dah dekat Barcelona, Galatasaray, Fenerbahce, something like that kan. Lepas tu so bagi aku senang kalau hang tak mau sign, memang mampu ya sign, tak payah nak bagi gaji lebih-lebih. Sebab gaji hang sekarang 200, bagi kalau aku lah, tanya aku 200.5 aku rasa mahal lagi kan. So Arsenal terpaksa go into the market untuk another DM bagi aku. So minggu lepas kita dah cakap pasal salah satu target lah Arsenal, iaitu Lucien Agome, player yang profil lebih muda lah, and player yang tim Arsenal expect Zubimendi akan main first. Dan season ni Partey akan menggantikan peranan Jorginho lah. So peranan Jorginho tu sekarang mungkin Partey pindah, dan instead of ambil Jorginho yang macam tu, minggu lepas lah target dia muda, macam boleh stay 2-3 tahun kan Lucien Agome. Tapi semalam ke ataupun hujung minggu baru ni update terbaru keluar Christian Norgard, player daripada Brentford, player Denmark. Dia captain Brentford, dah 4 season main dalam Premier League bersama Brentford. Cuma umur 31, tinggi 187 cm. Yang ni memang macam Jorginho punya profile lah. Tak ada lah dia power macam Jorginho. Masukku macam bila masuk tu dia ada Premier League experience punya level. Dia tinggi 187, boleh lah nak cover game backup ni. Tapi aku tak tahu interest ni formal ataupun tak. Cuma rumours flying around je lah. Cuma dia baru sign kontrak bulan 3 itu, hujung bulan 3 sign sampai 2027. Aku tahu kalau kata hang dia minta untuk pindah, Brentford akan grant lah, akan bagi sebab Norgard je kot kan. Dapat chance back Arsenal. Tak lah, Brentford mungkin nampak dia macam takkan aku tak mau lepas hang pergi big club. Sebab sama ni hang main kat Premier League pun tak ada support offer. Tak ada big six macam West Ham, even West Ham, Brighton pun tak offer. So bila Arsenal offer, Brentford kata mesti nak lepas. Tapi setiap player ada harga. Member baru sign 2 tahun kontrak, aku expect lah harga dia akan pergi macam 20 macam tu lah. Nak dapat bawah 20 susah lah. Tapi aku tak tahu lah, harga semua tak ada. Sebab dia pun baru minor interest macam tu lah. Cuma aku just mention Christian Norgard. Satu lagi aku nak mention pasal Zubimendi tadi, aku lupa. Info daripada Charles Swart lah. Charles Swart daripada dia jurnalis yang report pasal Arsenal. Dia kata ada sumber dia yang mungkin kerja kat dalam Arsenal something, fotografer ke apa tak tahu. Almost 90% Zubimendi dah choose number dia, which is nombor 36. Nombor yang agak rare, agak random, tapi nombor ni adalah nombor first dia kat Sociedad dulu. Masa dia breakthrough dalam first team dia ambil 36. Lepas tu dia tukar ke nombor 3, dan latest number dia adalah nombor 4 lah. So CDM selalunya pakai nombor 6, nombor 4, nombor 5.
Tapi nombor 4 Ben White pakai. Nombor 6 Gabriel. Lepas tu nombor 5 Thomas Partey lah kan. Dia pun tak tahu dia akan pindah ke apa. So 36 as of now lah. Aku tak tahu finalize ke tak, tapi itu 36. So now kita dah cakap pasal Mendy, kita dah cakap pasal Partey, kita dah cakap pasal Norgard. Tapi breaking news semalam. Breaking news lah daripada Ahad, aku terkejut sebab selalunya jurnalis cuti weekend. Malam semalam keluar news yang Martinelli adalah salah satu target Bayern Munich posisi winger. So apa pendapat anda dengan tunduk udang? Finally. Semalam Christian Falk daripada source daripada Bayern Munich, source daripada Jerman, dia cakap memang Arsenal Bayern Munich tengah target Gabriel Martinelli sekarang sebab kalau apa tak tahu Bayern Munich depa punya pencarian dekat left wing tu memang hit or stumbling block banyak sebab first kita tahu Sané dah out, lepas tu Gnabry maybe out ataupun kontrak nak habis, Coman pun banyak kali kata rumours nak keluar kan. So depa perlukan sama dekat left wing tu. First depa target adalah yang partner Olise itu Eberezi Eze kan. Eze so tapi depa mungkin aku tak tahu Crystal Palace quote ke apa, tapi sekarang ni depa dah move on sikit daripada Eze tu. Depa target Cody Gakpo. Depa target Cody Gakpo sama agak bila Liverpool bagi harga, kita tahu Liverpool pandai jual. So Liverpool akan quote harga yang agak tinggi lah untuk Bayern Munich. So Bayern Munich move on lagi, dia pergi nak target Nico Williams kan. Nico Williams tu sampai very strongly link kat masa tu kan. Tapi in the end tak jadi ke. Depa lah kali Nico Williams move to Barcelona. Aku rasa lebih baik dia pindah ke Barcelona tapi sekali lagi hit of stumbling block kepada Bayern Munich depa tak dapat lagi target depa iaitu Nico Williams. Waktu depa go to Rafael Leao pula, geng-geng scouting ini pula tak berminat dengan dia kan, sebab kita tahu under company ni depa Bayern main cara lain sikit daripada Bayern main sebelum-sebelum ni Depa perlukan player yang rajin track back kan, yang rajin buat kerja in terms of attacks dan in terms of defense juga kan. Sebab tu dia minat player macam Eze, sebab tu dia tarik main Olise. So Rafael Leao ni dia kata scouting kata dia attack bagus tapi cuma track back dia barai sikit kan. In terms of statistik. So bagi company depa tak mau, scout Bayern pun tak mau. Dan sekarang ni depa target ni kita punya tunduk udang Gabriel Martinelli kan. Sebab dia confirm boleh track back. dia memang rajin track back kan. So aku senang dengan Gabriel Martinelli ni. Aku masalahnya aku okey dengan dia kan. Cuma bagi aku dia punya performance tak menyumbang sangat dekat Arsenal Beberapa kali aku rasa last season kita duk criticize dia je kan. Asyik tak buat kerja banyak, macam tak perform gila kan. Lepas tu bila ada link dengan winger lane dan Nico Williams masa tu kan. Link dengan Nico Williams dan macam masuk hantu pula main kan. So macam Gabriel Martinelli nampak sangat lah dia actually perlukan orang kata apa, perlukan persaingan untuk improve, betul tak? So lepas habis season untuk side aku decide aku okey ada antara Trossard atau Martinelli akan dijual. Salah satu saja. Dengan syarat hang kena ada satu berganti nak masuk kan. So berganti yang nak dengar nama dekat Grapevine ni Rodrigo lah kan. Which is Rodrigo akan cost dalam 70 ke 80 juta itu. And Martinelli pula Bayern nak beli 50 juta pound. Which is bagi aku okay je actually. Tapi aku lebih berapa hang rasa harga market value Martinelli? Berapa hang happy untuk jual dia? Kalau hang kata kalau Saudi kalau hang ikut transfer market kan dekat ni, dia punya market value 50 juta euro je tau. Rendah. Tapi rendah, tapi harga bagi aku harga dia north to 60 juta pound gitu lah. 50 ke 60 juta pound. So aku nak harga dia dalam area tu. And mungkin masuk Rodrigo banyak basically tambah sikit orang kata apa kontra kan.
Kontra dengan harga Rodrigo tu. So macam okay lah kalau ada winger lain ganti Martinelli. So aku prefer Martinelli stay dulu sampai Rodrigo masuk baru dia belah. Faham tak? Ya, betul lah juga. Kan, aku takut lagi Martinelli caw, Rodrigo tercengang-cengang pula kita nak sign kan. Something like that, winger lain lah kita nak cengang-cengang pula. Jadi kerja pula nak cari winger lain secara terdesak lah kan. So kalau harga main 55 juta pound ke 60 juta pound untuk Martinelli, aku ambil and wish him well lah aku nak kata. So hampa komen kat bawah lah, berapa hampa rasa happy untuk jual Gabriel Martinelli lah. Kalau Bayern bid tu terus accept lah. So situasi Martinelli ni kenapa kita criticize je, sebab aku tahu macam mana dia perform kat Arsenal 2 season lepas. Okay, 2 season lepas dia top scorer Arsenal dalam Liga tau. 15 gol. Lepas tu musim lepas performance dia drop hanya 6 gol dalam Liga. Musim ni 8 gol dalam Liga, 2 gol dalam Champions League, 10 gol all competition. Boleh lah. Tapi bila hang nampak dia perform 15 gol dalam Liga 2 musim lepas, hang nak rasa yang tu standard dia. Mungkinlah aku tak mahu lebih tu demanding, tapi kalau hang drop pun mungkin 11 12 kan. Tapi hang drop sampai 6, hang drop sampai 8. So in contrast dengan Bukayo Saka, player naik sama-sama, Arsenal bagi nombor 7, Arsenal bagi nombor 11. Kira nombor first team lah tu. Daripada mudah untuk convert ke first team. Saka musim lepas 16 gol. 2 musim lepas 14 gol. 3 musim lepas 11 gol dalam Liga. So in all competition, termasuk season ni, dah 4 season in a row Saka dah skor lebih daripada 10. Tu skor, assist pun lebih daripada 10. So Saka 4 season in a row dah. Double figures for goals dan juga for assist. Martinelli, yang aku cakap tadi, goals semua, assist berapa? Assist dia paling banyak pun 6, kadang-kadang 4, kadang-kadang 3. So kalau hang tak jadi assist winger, hang kena jadi goal scoring winger. Tapi hang goal scoring winger pun tak, hang big player pun tak, lepas tu hang assist pun tak. Kalau dapat 50, 55 aku might accept terus lah. Tapi macam hang kata tadi, kalau ideal situation ya, tak mahu dia pindah lagi selagi tak masuk orang baru lah. Tidak nanti kita under pressure, orang kapok harga, kita kena bite kan, kita kena ikut. Sebab target Arsenal adalah Rodrigo. So aku tak pastilah situasi Rodrigo ni konkret ataupun tak, tapi aku just nak bagi tahu update je. Second game group stage untuk Club World Cup, dia reserve, dia tak main first. Yang main first adalah Arda Güler, dia wing kanan. Sampai ke habis dia tak masuk, minit 90 Rodrigo tak masuk langsung. Tapi aku nak kena bagi tahu caveat lah, sebab Raul Asensio kena red card minit ke-7. So mungkin Xabi Alonso tak bawa masuk lah player attacking lepas tu. Tapi dia tak main, dia tak start. Yang start Arda Güler, player yang lebih muda daripada dia. Dan musim depan Mastan Tuano, player daripada River Plate akan masuk ke Real Madrid. Dan rumours kata dia ni akan jadi first choice preferred right winger untuk Alonso. Baru ni pun dia dapat player man of the match dengan River Plate. So Rodrigo mungkin down the pecking order. Harga yang quoted dalam social media atas pada 70 juta pound lah. Minimum 70 juta pound. Dan gaji dia, dengar kata dia demand gaji 10 juta pound per year. Hang rasa mahal tak gaji tu? Gaji tu okey lah, 10 juta pound. Lebih kurang apa, 200,000, 190 lebih lah. 192 per week. 1 per week kan. So gaji parti. Gaji parti lah kan. So bagi aku top player basically harga dia lebih kurang tu lah, 190 ke 200 per week. So gaji dia bukan stumbling block lah bagi aku. Itu harga dia kan nanti transfer price ya. Transfer price yang jadi stumbling block. Gaji no problem lah bagi aku. Sebab aku duk ingat dulu masa awal link dia ni minta 300 ke 300.5 sebab memang main Real Madrid. So aku risau bila aku dengar 10 juta per year, 192k pound per week. No problem. Bayang aku cakap Rodrigo aku sanggup bayang 2.5 per week aku sanggup bayang. Tapi kalau dia minta 200 aku bagi 200. No problem dia 2.5 ke bawah. Yang tu aku punya capacity untuk bayar gaji Rodrigo. Tapi aku tak tahu lah transfer ni akan develop macam mana sebab Club World Cup mereka pun tak habis. Cuma news ni takkan stop lah selagi Club World Cup tak habis dan media akan tengok macam mana dia dengan Real Madrid. Tak main. Sekarang keluar berita baru. Nanti main game week ketiga tak main lagi. Lepas tu nanti knockout round tak main ke apa. Akan keluar news macam ni. So last final update adalah berkaitan dengan Gyökeres dengan Sesko lah. Tak habis-habis Gyökeres dengan Sesko, tak habis-habis Gyökeres dengan Sesko. Tapi aku kena bagi tahu lah sebab ada latest development. Kan kalau aku tak bagi tahu, hampa tak tahu. So
Okay, ni daripada agent dia, Sporting Lisbon contact aku untuk update je. Tak ada. So latest update last week yang membawa kepada ketidaksenangan daripada pihak ejen Sesko dan ejen Gyökeres dan juga Gyökeres adalah Sporting Lisbon telah menantik Jorge Mendes, super agent, untuk menjadi intermediary untuk completekan deals ni. So Jorge Mendes ni memang super agent, tapi kenapa agent dengan Sesko tak suka? Sebab dia tak ada kaitan pun dalam situasi ni. Kenapa Sporting hantar deal directly dengan agent Gyökeres? Apa Hassan Sentikaya kan nama dia. Tapi sekali dia ada lantik intermediary Jorge Mendes. Dan Jorge Mendes ni dia memang closer lah kan. Hantar macam dalam deals ni dia akan conclude, dia boleh conclude transfer business lah. So bila keluar cerita yang mereka dah lantik Jorge Mendes ni, ada satu jurnalis kat dalam UK English, nama dia Duncan Castle. So Duncan Castle ni dia mouthpiece Jorge Mendes lah macam tu. Tak official, tapi selalunya dia akan keluarkan berita yang berkaitan dengan Jorge Mendes lah. Contoh apa yang dia keluarkan berita baru ni, Arsenal tak happy dengan Benjamin Sesko sebab tim Benjamin Sesko demand release clause. Maksudnya bila dia join Arsenal, dia akan letakkan satu set harga supaya nanti 3 tahun ke depan dia senang untuk berpindah daripada Arsenal. So benda ni tak tahulah, tak konkret sebab benda release clause ni quite private kan, kecuali Haaland lah. Sebab tu Haaland join ke Man City dengan harga 60 saja, tapi slap release clause ke Real Madrid ke 120 ke something masa first contract. Sekarang dah sign new contract, berapa atas release clause je aku dah tak pasti. So depa nampak Sesko, tim Sesko nampak Sesko ni macam ala-ala Erling Haaland lah. So mereka nak susun trajectory career dia. Arsenal ni bukan final club untuk dia. So next club dia mungkin Bayern, mungkin Barca, mungkin Real Madrid. So mereka nak select release clause. Tapi aku just sampaikan info ni, cuma take it as a pinch also. Hampa ikutlah hampa nak ambil macam mana. Sebab Duncan Castle tu adalah mouthpiece kepada Jorge Mendes. Dia letak rumours release clause ni untuk membuatkan Arsenal rasa macam dia ni tak mau lah release clause. Basically Jorge Mendes ni nak Gyökeres pergi Arsenal lah basically kan. Dia nak, sebab tu dia feed berita yang kita tak tahu betul ke tak betul je dekat Duncan Castle ni, basically macam tu lah. Sebab depa nak tak mau Sesko pergi dekat Arsenal, so Gyökeres fail, depa nak Gyökeres pergi ke Arsenal. Macam tu lah, macam tu Jorge Mendes. And reports pun Gyökeres report daripada siapa lah, Alex Krug kan, kata Gyökeres pun dah beritahu family member, kawan-kawan kata dia akan join Arsenal. So kita tak tahu lah. So berita aku buat pasal podcast ni, podcast tu dia sembang kawan itu betul ya kot. So Alex Krug adalah host podcast daripada Talksport lah. Dia bukan jurnalis macam Sky Sport apa semua, tapi siapa yang follow transfer news lah dalam recent years, Alex Krug ni kuat reliable lah. Sebagai host podcast Talksport ni, dia punya info tu mungkin dia ada kenal siapa-siapa lah dalam deals. Banyak juga deals yang dia buat keluar ni yang macam terkejut tapi berjaya. So itulah, take it a pinch of salt. Apa boleh search Alex Krug Gyökeres kat Twitter, keluar dia kata Gyökeres bagi tahu kawan-kawan yang dia akan join Arsenal ke apa. So last point aku nak cakap adalah fan tertunggu-tunggu kenapa transfer tak masuk apa dan sebagainya. So aku nak kena beritahu sekarang ni memang transfer window dah buka. Tapi macam mana news nak jalan, player tengah holiday. Special case lah, macam apa yang Liverpool buat, special case Florian Wirtz. Dia request untuk completekan deals dia sebelum dia pergi holiday. Sebab dia main National League apa semua, tu special case sebab transfer dia tu big deal, dia tak mau pening-pening. So pada most player sekarang dia tengah holiday. So kalau kata player tengah holiday, mungkin agent tak boleh nak reach out kepada dia ke apa. So normally as of this stage, Arsenal atau apa-apa kelab akan reach kepada agent sahaja. Macam tu lah. Tapi bila player start main balik, maybe dalam beginning of July ke ataupun hujung Jun, barulah nampak transfer akan start to develop lah. Jangan compare dengan kelab lain. Man City dengan Chelsea sebab dia pergi Club World Cup. Liverpool tremendous, incredible apa yang dia buat, memang betul-betul cepat. Cuba compare Arsenal dengan tim-tim lain macam MU ke, ada Kunha, betul Mbeumo. Tak banyak lah, tak banyak. Tapi apa yang point aku nak kena beritahu, player pun tengah bercuti. Player pun tengah bercuti selepas Liga habis apa semua, very very long season. Aku expect lah transfer start to develop from beginning of July lah.
Alright, sekarang ni sajalah kita punya recap untuk minggu ni. Apa komen kat bawah? Apa happy tak dengan tunduk udang finally mendapat offer daripada kelab-kelab lain? Kalau aku tunggu Saudi boleh dapat 70 ke apa. Tapi kalau kata Bayern nak dia, good for dia punya career lah. Good for dia punya career, still big club. Every season menang Bundesliga. Every season dia pergi Bayern dia meletup lah. Dia pergi Bayern dan meletup lah. Dia lawan Arsenal Champions League semi pula, Allah. Highline dekat Jerman tu dia memang makanan dia, nanti yang tengok. So every season menang Bundesliga, every season minimum quarter ke semi final Champions League, good for dia punya career. Tapi apa komen lah kat bawah, berapa hampa harga nak join Martinelli. Jangan lupa subscribe Bias Gunners. Sekarang kita dah 11k. Kita cuba test sepat mana kita boleh dapat 12k. I will see you guys in a bit. Take care and peace.